Dr. SK Das Inodabang Piaphan se kelangamen pen kacholang remjia phan kabor i. Mek kachapalang no a Dr. SK Das aphan lamhoi kapabona teng pensi kangsai padovek nang jipusi KSA ki hang kapaso. Ningkan capso sepen kahing no theng pia dolong si rong pharoi sirap ho capso seara cheleng nang bomlang. Kaching hon solang dora dona phan nilihin penani ka sama kardom bajarik lo kardom. Pinikar beng long life prime ta berta long pen nili berta than mang phei sami juli bepi nanarjik tha bertang ton pen. Corona akeso kelang dunang jika chingkhan chit apora hotsi Diphu arong sopi Anjali Pharmacia longkido Dr. SK Das Inodabang Piaphan se kelang amen pen kacholang rem Japan kabor ia joini hemkangsam kachar unnang Penangan aningkan ingsam den pen kedo Diphu arong sopi along puthot langki kiklang thu chetherakta meme lapen ningta pung meme Nonakaya hot moni datum arnamason kardom kardipen ke hokpon doktor atumang bongsi ajahak a doktor atum se kelangamen pen meklangno nolangno kachokle majok hamphangalong penangan nongno joponlo lason thak Diphu arong supialong kedo Anjali Pharmacia long kedamtang jakhong ni phai kripli arni ENT specialist Dr. SK Das se kelangamen pen inut abang phiaphan meklangno kachoklem japhan kabor I ajoini hemkangsam char unnang koklo Kachini donatengke inut arta incorruptly asar bimar ache thoke so kelong logajok Anjali Pharmacia long SK Das po doktor alongsi se chelang damlo bonta Dr. SK Das abang kachomatha ache thogalong keso kelang nang jialar a ok kangdu along anta kapap phodam kwa joine ke phowek abang thiabang a hemasora tumaphan chethan detsi tongse kot pen Diphu police station along lamphoi kipida mateng pen bangso a doktor aphan police atum nebdam cheklo check up lo jallo doctor bang nang pulo manila ni phone number lo ni chamber lo nang nangji lo asi kel hai ultrasound kuri ejak elewang no ke jale hai masi ni bangta ultrasound hai chikuri ejak FNC ako pharmacy chamber lo nang pulo dam lo check up lo masi lani chi thok long si kiso sita menang dak nang on lo jallo kel hai long check up man kel aputa pu pharoi frui dale hai asi ako 3 din pen aphi bang thunang ji pejalo doctor ba amasi 3 din pen ako dam thulo amasi ako la sorni ta mane dak nang check up le hai dak hai le punang all jarlo kel hai long ta mane ki bale hai amasi lasan ako nang pharai thulo hai asi lasan ako pini bang ako dam thulo hai amasi pini bang ke lasan okang duklang si mane san ariben san glove or pendel si mane naki pene jalo je or naki pudalo mane Apithu bangso a doktor aphan Diphu police station along case number 130 2020 under section 345 papon ponse hemkangsam bengchonglo Dr. SK Das ENT specialist Diphu Medical College Hospital তেখেতৰ ওপৰত ইলিগেশ্যন দিছে যে তেখেত কমপ্লেইনজনে ডক্টৰ দেখাব গৈছিলে তাৰ থ্ৰোট বিষোৱাৰ কাৰণে কিন্তু থ্ৰোটটো নাচাই তাই প্ৰাইভেট পাৰ্টছ চুইছে বুলি কৈছে ইলিগেশ্যনটো তো সেইমতে আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু ছেকশ্যনটো হৈছে 354 IPC তো সেই সেকশনটো আমি সেকশন ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ল তাৰপিছত এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি যদি সঁচাকৈ যদি ডক্টৰজনে যদি সঁচাকৈ যদি তেনেকৈ কৰিছে তেনেহ'লে আইনমতে তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হ'ব Chethan ponme so arlo atum tampri dampro abangke helowinglo se kachelangram je aphan anta ke jogwana be pinlo Methang alongri methang adima longamata lapuson akisung ke phonang koklake ningduk meme binong Camera person Rosanan Sepen Sarjab Kathar Karbianglong live
Inut abang phiaphan sekelang amen pen kachulang remjia phan kabori Dr. SK Das phan Prabjin pen kangsai pasonangji lapen a license ingthan pipon pen nangji pusi KSA asong pen pherangkya mai ke phalong ke hang pasopon Kiramtang jahong ni phai krepli erni diphu ahithia longkido Anjali Pharmacy pualong Dr. SK Das inurabang phiaphan kachulang remjia phan kabori mate Mek kacepalang nuasai aputhak KSA asonga hinpen ningkipong lapen ningkang samse cepaklang po. Bangso aputhak piniari kang sampor phai pliapor methang asahe malong pherangkya mai ke phahut KSA kongchunbang thangsing timonga hinpen kaningja tengke bangso meklang noa doktor aphan hem kang samalok beng etlo puvoi phitsetami alang liphan kapabon pon alam hoya tengpensi kang saidami pasikpon bek nangji Anparta Assam Medical Council hinpen alang lia license Prabjin pen ingthan pipon pet nangji lapen alang likedo Anjali Pharmacy setami panghap nangji pusi kehang padopon por phai proxy maloma por Anjali Pharmacy long isi odang lo asai claim the gok si dili tum bilta lo asiala so bilta te tuwe law and order tungga ala kepo lo abang phi FIR PA ting alang ni khan nep lo si alang ni khan lasi alang ni khan nep lo boy phit sitame nitung isi responsible organization or association hin pen kaningi tu dilalo je Anjali Pharmacy long kitubom SK Das alang ni odlang lo kachok claim ke bor ibang ni nitung lang dingdi ko nitung kaningi damji lasi non ni kaningi damji pa kilalo alang khan labangso section 354A 376 IPC papon death boy pitch tami law in kon kan saiji alang ihan pang saina nilitumen puthot kaninji kalau Assam Medical Council ben tami alang khan license bang inthan pi pongji inthan pi pong nangji nitu la bangso apres mi thinu ningji athe alang son odang no claim pe ningdu me ningjang je me latai mithang dat town headquarters lok son odang no claim lok non ki bang ni munitum doctors on arnam hok arnam kali hi busi hok lok ni mathal Halapu diphu arong sopialong kedoan a pharmacy along so arlo klembang mate staff kachibi ponjia phanta KSA asonga hinpen timonga sangho pachini ponsi kewang chilang arni so arlo tum lapusona kisungason nangdokok pulote phere repin pen ase angtong kachibi ponjia phanta KSA asonga hinpen kachuning bipadopon तो नितुम अपने ऑफिशियली इसी नोटिस ड्राफ्ट और नितुम फार्मेसी दिन ना सो नोटिस का बोनडेट को jadi alang li George Timu pen Barnabas nanti so draft manta akui ko pinama pinabdeng ko ko je athi kisu ge aro so tum ge tunga to so is puithe a doctor mentality si hengno ko nitum ge alang thaki chok pheri dugi mati yo non ni hem inji loi nali hem mani tui hem dahe de asi nili gudang tu ge pharmacy team also employed to vacancy kalau so notice itu itu organisasi apa tanda pun itu lah George killing itu so draft itu lah so main orang ini jadi itu pasil cek kok ni paling ninja lo si seal at ni seal seni itu non check apa seal selang itu pasil pernah boleh mana ya aji puna bote town poster logai di against SK Das itu kali SK Das beri hal so then other doctor can be aware direct doctor kita hai mane gom pao je oh itu boleh tu itu kurle tu hobo boli gom pabo lage Camera person Roson Hansepen Sarjib Kathar Karbi Anglong live non malam so dihina mo phan be tang ton morik sina Pangcho Stationery Humri Damra Langdamik Tha Labang so kuladalo nanglitum kerang sora hormuan long igi lake ason kecho hormu nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sora hormu lapen kapre ka son nanglitum longpon igi Humri damlote nanglitum thek ilongji lasi Humri Damik Tha Pangcho Stationery Ka Humri dam nang jadim lake Rongthilan Diphu Manja Road Don Bosco Higher Secondary School adu Diphu Karbi Anglong
Dhinam Opiputot Birtar Jutilona. Corona avurpen pirthe adang pialong moni ratum kidop kitak kisung mate kachire na porahut patove ajojolo porphai krehini ra chitim malom habit ingnar kapasik sak raraphan padosojo anpinlo. Dongkamukam Forest Range Angkangarlo Menmeji Cooperative Lam Salong Ijon Ingnama Ingnar Ludam Chokpen Go Down Anghap Tongdaksi National Food Security Act Asang Package Thoila Kethom Sose Chodet Pusi Lam Secretary Sanjit Inghi Penthan Bonta Kechoba Mahut Rongaratum Karjudunong Logajok A Ingnarabangke Kadjuilo Bonta Ke Karahut Ahoy Apaisong Mate Boundary Wall Abangke Tongpondaglo Halapu Lams Chunbang Sonjoy Terangpen Kethan Ponatengke Peningkan isi Nang Tengkhenglo Lapen Bangso A Ingnar Sonjoy Teranga Hem Ludamsi Sok Mon Phoso Se Asok Bangke Chote Kangde Luputa Ningje Bontu ৰাতি 12:45 তেনেকুৱা সময়ত আহিছিলে কেইটামান হাতী আছে এটা হাতী কি অনিষ্ট কৰিলে আপোনাৰ বেয়া কৰাটো এইটো আমাৰ গুদামৰ দৰ্জাটো আৰু বাউণ্ডাৰী ৱালটো ভাঙিলে আৰু ভিতৰত মজুত থকা চাউলো খাইছে নেকি খাইছে কিমান মান চাউল খাইছে 2-3টা তেনেকুৱা হ'ব চাগে 2-3 বস্তা খাইছে ভঁৰাল ধান 5 মোন মান খালে আৰু 12 নহয় 1:30 বজাত সময়হে মানে ঘৰটো ভঙাইছে ঘৰৰ ভিতৰত কি লোকচান হৈছে আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত একো পোৱা নাই তেতিয়া পাকঘৰত ভঙাইছে মুকৈ কেইটামান খালে তেতিয়া ভঁৰাল ধুইলে 5 মোন মান ধান খালে Kheruni Pen Mohonteron Karbianglong Live Nilip Development Block Asa Hempen Kachikoinot Atobar Pialong Kedon Pet Atheng Piadolong Kahingnul Kilit Bar Pigajok Bangsuri Phoso Se Araratum Aningkan Penta Kedam Kebang Kisung Chachak Nanglo Karbi Anglong Autonomous Council Angkang Alukido Constituency Inkoratrok Angbong Kapaphi Dunai Lapen KAAC along EMRPU Kelong Dundenai A Constituency Angbong Penke Nilip Constituency Ta Elonglo Bangso a constituency along Aphong MAC ke Haidundu Seta KAAC along EMRPU ke Phudunde Dadajok constituency arlo Kaching Thoramo do anta Kapapidunsi Thekpondonglo Lasonsi Nilip Development Block Asa Hempen Kachikoinot Atobar Pialong ke Don Pet Theng Piadolong ke Damtang Ningkan Kepso Sipen Kahingnu Non Puanta KAAC pen Kaselam Jiaphan ke Langcharidam Avelang Arnivang Bangsuri Phoso Se Karbi Lapen Rengma Akhayatum Lapen Pharo Isira Phokep Sose Arongaratum Labangso Kahingno Thektik Thengpia Dolong Pensi Cheleng Nang Bomlo Kedamtang Ningkan Kep Sose Pen Bangso Adolong Sorkar Pen Kaselam Pruyanta Kabiajok Athengpi Anta 2HC Rong Araratum Pensi Bangso Adolong Athak Along Cheleng Mi Chiraphan Thengdon Roy Si Cheleng Bomlo Lasi KAAC Kachari Tim Karbi Anglong Ahinpen Rong Pharo Araraphan Matha Ponra Bangso Thengpia Dolong Adim RCC Adolong Selam Pipon Thegasonte Messenji Joki Holapen Justin Rongpi Karbi Anglong Live Tangri Pini Prime Time Bertaki Lapan Sikang Toniklo Domi Thakmi Kurvang 2